Ngiyanibingelela nonke, ngiyanemukela kule video namhlanje. Into awuyinhloso nqangi yami engifuna ukuyenza la ukukhuluma kakhulu ngento zamaskandi nento ezithinta ukhuba. Kodwa umuntu usayithola ikhuluma indaba eziseceleni, indaba engenasidingo. Sekumele sikhulume ukuthi ubani utheni ku TikTok. Sekumele sikhulume ukuthi lento ayishoyo bani ayikho, iyabheda. So understand ukuthi mase spend isikhathi sikhuluma into enjengalezo kukhulisa kanjani umculo wamaskandi, kumsiza ngani uKhuzani. Okuyena abantu abaningi mina engikhulumele esedini labo ngokubona ukuthi akekho umuntu onyakazayo, akekho umuntu owenza something ukuthi abhekelele ukuthi la ku YouTube igama laKhuzani ligxoba ngendlela wrong and futhi akekho okusumela lokho ukuthi akulungise. Wonke umuntu ufuna ukuvula i-channel uyakhuluma akuthandayo ngoKhuzani kuphela kanjalo. Right. Udaba lami lungalomfana njalo ukuthi makwenzeka into athinteke ngathi iqhekeza. Athinteke ngathi ugogo ohlola izintombi. Njalo makunento ethinta inkulumo ebheke eqhawe lakhe alithandayo lali wa red, akhulume aze kuze kube ngathi yena kune information anayo, ngathi khona umuntu omfonelayo bayafonelana aza agarante umbothi uyagaranta engathi utshele ukuthi uzofika uthi kanje ukhulume kanje because the way agaranta ngakhona kuyakhombisa ukuthi la bantu okuthiwa baplantiwe lo muntu ongakhuluma umqondo wakhe, ilo muntu okhuluma into ayitsheliwe nayijutshiwe ukuthi uzofike uthi. Mina osokungenza ngiyibuza ukuthi kuvela abalandeli abaningi bangale imost yabo vele banalo umqondo leyo ukuthi umuntu abantu bakhona ungam-understand as long as to supporter wa red. Kunale ndlela benza ngayo noma kunesikole esiyi-1 okuyiwa kusona cause kuba ngathi ekhanda angazi kwenzakalani, kunokungabehave nje kahle umuntu abe normal. Umuntu okhuluma izinto ongayiqondi uzothuka inhlamba, uyabona nje alikhiphe ngembaba igama inhlamba ayibhekisa kuKhuzani. Angikhumbuli mina kuba nomuntu ebiza uMthandeni SK ngokuthi kukanini ngokuthi kukanyoko, angikhumbuli. Kodwa ngale kwamakhelwane akuzinhlamba ebhekisa kuKhuzani and futhi bakwenze kwanormal. Abalandeli bakhona futhi bayibona kungeyona into eyinkinga leyo, babona kuyinto kumele yenziwe ikhulunywe nje esidlangalaleni. La abantu laba ngomama bazele bangobaba bemizi, laba bantu benza imisebenzi kugovernment, bangothisha basenze izibhedlela, basebenza maybe abanye bangamaloya, kodwa abantu abaphilayo. Kodwa ibehavior yabo just because bathe bafavor lo mculo kaMaskandi genqeza nje igqoma lapha ibhola roll on ekhanda akunalutho Nkosi yami. Ibehavior yakho understand ngathi kwathiwa mawuzojoyina la ubuchopho bathatha beke eceleni kwathiwa nayo indlela uzocabanga ngayo because akusiyiyo bafethu, akusiyiyo ukuthi awumfavor uKhuzani. There's no need ukuthi ugaqaze uKhuzani ngenhlamba, asikho ngempela isidingo salokho. Understand mina ukuthi umuntu usuke se decide kanjani ukuthi just because yena akahambisani noKhuzani sekumele agaqaze umuntu uthizeni ngenhlamba. Angikwazi lokho. Akunamlandeli wakwaGuqa othi mesuka athatha ivideo ayenza ayiposte athuka omunye umculo. Angizange ngimbone mina. Bavela asukeleke ngiyengibona abantu bephendula beyiphendulela eyinkulumeni esuke ebhekisa kuKhuzani ngoba baningi abantu bekhuluma bebhekisa kuKhuzani angazi wabadlelana noma uKhuzani khonto ayithathe yabo eyifa cause kunento abangiswa yona uKhuzani obona ukuthi inkulu noma wathatha iposition yomculi thizeni okumele kube yakhe ababelieve eyakhe. Okuyinkinga ngalokho iyiphi position eyathathwayo cause uKhuzani ukhunyiswa abantu uthando umculo wakhe bayawudlala uyaqashwa. Yibi position ayithathayo
anyone can sing, angenza noma yini umuntu ukuze aphumelele. Ikuphi lokhu ukukhuzana senqwaheni nakho? Ngoba akafonela abantu bemcimbi ukuthi abaqashe yena. Wonke umuntu uyaqashwa, wonke abantu bathola ama-opportunity different. So yini kanti le embi eyenziwa uKhuzani ukuthi kungaze usuku nosuku kube nezinto ezikhulunywayo. Meka ufaka ipost yakhe akumaphela angena lapha. Umuntu uyambheka lo muntu unanezingane ufunda nesikole khona ifunda high school. Hawu, lo muntu kwenzekalani? Oh, ingqondo yahamba isikhathi kuthiwa hayi yena ikhathi i-decision ufeba leliqhawe lalikhetha ingqondo yahamba same time. Akwazi ube nama notification omculo ongamlandi nongamthanda omnyanyayo. Akwazi uyomgada ukuthi ubhala uthini ku Facebook wakhe, angicabanga ukuthi ku right. Manje abantu abanjenge Rasta elayeke umsebenzi wa Checkers la decide ukuthi lizoba isiqhela sokuthi izothengela iWi-Fi, linike leyo madlana yegrocery, liboleke nezimpahla nama-slippers, lihlala endlini, lihlala TikTok, uqoqa abantu abadala behlaliswe ingane laphayana, ngane ishukane nebhabhli lokhu befuzana nentuthu lapha ingane, behlala obhuti abadala abanemizi abahloniphekile bezolela nje ingane nje inyanya ibhoshe bethathe nemibono yayo. Ubonke amakhanda nkosami afila awasebenzi bethi hayi qha uyashaya usasinyanyisa umgodi ini benothibela ini kwashawacimba bahlala phansi bedlule ko 500 800 kukhulunywa nje indaba ukwedelela. Kanti uma umlandeli wangale bafethu kusemthetheni ukuthi ikhanda kwabanye ube ngathi alikho kahle, ngathi alisebenzi kahle, because i-reasoning angiyazi lapha right. Lapha kuyaphikiswa iqembu eliphikisayo ukuthi cha siyaphikisa nje la yonke into ethini uKhuzani siyaphikisa, akubekwa izathu ukuthi lokhu nalokhu sikuphikisa ngani, why singahambisani nakho leyo nto leyo lutho. Into abayaziyo bona into ekhona emhlabeni ephilayo iqhawe labo, into abayaziyo ukuthi uma iqhawe labo likhipha ingoma into right, uma iqhawe labo lithola leyo ndondo leyo after 50 years bazi ukuthi ke leyo ndondo leyo khani kuba yi-first award right emhlabeni wonke. Emhlabeni wabo ayikho into right ngaphandle kweqhawe labo, abamazi omunye umuntu. Bazi futhi ukuthi iqhawe labo selihloswa unyaka kabili, bazi ukuthi lahloswa ngeParis nangeGushu, futhi bazi ukuthi okhozini iqhawe labo lahlola uKhuzani, bazi kanjalo. Noma uKhuzani wayengekho lapho kodwa bazi ukuthi wahlola uKhuzani. uKhuzani yonke imincintiswano ayingenela kusewu-3-0 lapho ayikhompyutha khona lo muntu loyo, kodwa yebe kuvume lokho bakuthi 3-1 kanjani, because lapho ade ungena naye khona bangakhona ukukhahlelile wakukhaba wakusale. So angi-understand, ngenze ngintshethi abantu maybe abekho right emakhanda, bayagula, banama conditions, narcissistic behavior, ngoba akukwazi ukuthi singaba nabantu abakanje sije ukuthi la bantu laba bazokhuphula umculo wamaskandi khona into abazoyenza right ukukhuphula, because okwabo nje ukuphikisa yonke into engahambisani nabo, umuntu right umuntu ohambisana neqhawe labo kuphela. Manje mina ngithathele ukuthi ukugula, kodwa phela ke kwafika iRasta ku TikTok labanika ihope engekho, labadayisela nje i-false ideas ukuthi kunezinto ezithize mhlawumbe nezingala. Akunalutho, there's nothing behind lokho okushoyo iRasta. Nabo abantu bengayikhohlisi ngokuyigulisa. Siyabonga ukuthi kwaba nenhlahla leyo, kwafika abantu kwazi kwafundakala ukuthi athola kanjani ke ama-streams nama-views. Sesiyabonga-ke, kodwa lokho akusho ukuthi sekunento ewawu eyenzakala, sekunento enzima engale kokwenza konke ku-general, konke nje kusafana nakuqala, akuhluke lutho. Noma ke la nazama ukuthi niphume umkhankaso niyopika nabantu abazothuka uKhuzani, niyazi abantu abethu uKhuzani behlala nje ukukhuluma kabi ngaye usuku nosuku. Cabanga umuntu abe proud ukuthi ukhulume ngoKhuzani, just wangena nje ivideo wamnyisa ngenhlamba, ube proud ukuthi wena ivideo yakho out there uthuka umculo thizeni, uyasebenza une-contract somewhere, usebenza e-office. Kusasa uyohlala nomuntu ongakunika umsebenzi ongayena i-red oyi-blue, uyoluza izinto manje because wena awukho professional entweni oyenzayo. Awukhanga ukuthi ngosuku lokuthuka umuntu ongakhompete nawe umgaxa ngenhlamba. Imuphi umculi la kwamaskandi ukuthi nje makuvele nje catshanga ukuthi hayi kuyothuka abantu, ave kuthukwa yena.
ubani umuntu ochallengewayo each and every day methwenzile bemchallenge ukuthi lento ayenzayo ayikho, lento ayitholile kanjani, le ndondo yesama ayifani naleyana, kwakuyindondo yenkosi amagcokama, ini lama-million awathole ngosuku kanjani, kwasha kwacipha. Ama-questions awapheli. Ngabuza ama-record ngoba nesibelesela ngama-streams nama-views, ngabuza ukuthi kanti why ingekho i-album eyashaya 500,000 streams ku-Spotify? Why ningasikhumbuzi lokho ukuthi kwabe kakhuzana? Why nasitshela ukuthi top album kwi-third week ku-Spotify kwabe kakhuzana? Why nasitshela imiliyoni losuku ukuthi ukhuzana usekuphinde kabili lokho? Why ningasitshela ukuthi i-album yashaya 1.8 million ngosuku kwangekakhuzane ku-YouTube? Why wonke lama record kuma-iTunes i-album i-Topic kwabe kakhuzana? Ngeviki lokuqala i-album kakhuzana yashaya more than 6.4 million ama-streams ku-YouTube. Why lo ma-record khona wagegela niyolanda amanye ama-record asecile, ama-record angathi shu, because aba-Blue bakwenza konke inyanga yokuqala kwaphelela futhi. There's nothing more abangayiprova manje. Baney'mpilo phela abantu basenza kwaguqa, banemizi abanye bakhile, abakwazi ukuhlala nefoni bestream waya for what good reason? Yini osazoyithola uthatha ingoma uzoyilahlela ko-40, uphusha umfana womunye umuzi umphusha ukuze impela ayifike ku-30 million. Yini osukusazama ukuyi-achieve? Ingoma yokuqala ukuthi ifike lapho, and then what after that? What we hoping to achieve differently? Because lo mali leyo izoya kuphi? Kulo mculo at the end of the day. So I don't understand. Leyo nto leyo sengehaba abafana abancane uma afika izolo umshini wemali. Izinto ebaboostayo ebafaka kubantu lezo. Ukhuzana akasadinga ukuthi ayiprove noma yikuphi lapha ezakhona izinto. Whatever ukhuzana akwenzayo ku-enough kwanele. Ilokho nje bengizama ukuveza ukuthi kahle ang-understand mina ezinye izinto ezenzakalayo. Ama-video anjengalayo ayabhora ukwenza ngoba sikhuluma ngomsebenzi nangoku-achieve kwabantu kwamaskandi. Sikhuluma ngabantu, ngama-egos wabo, ngabantu abasibuyisele emuva kumaskandi, ngabantu abangafuni ukusibona ukuthi sikhuluma izinto ezipositive, abangafuni usibona sikhuluma izinto ezipositive ngomthandeni, sikhuluma izinto ezipositive ngokhuzane nangabanye abaculi kanjalo. Bafuna ukusikhuluma siphikisana, kusiphusana ngamagama, izinto engasizi lezo. Uyeza-ke kumcimbi wekhuzane ngeyi-22 kuMarch 2025 eCarnival City. Abantu abathola amathayiti beyilungiselele. Ngiyabonga ithuba, ngixolise ngevideo kuba yinto kulamalanga kulanda kakhulu.